Kayaknya ada kacamata nih buat modal. Mantep nih. Buat modal ganteng mau buat modal nyari duit nih. Buat nyari duit aja dah. Set kacamata bocah ini mah. Set kacamata bocah ini mah. Udahlah, gua pakai terus. Yang penting gua punya duit. Pantas nggak kira-kira? Buset, kata gua kaca kali lah. Udah biarin lah, gua buat nyari duit aja dulu. Wah, yang pantas ini pakai kayu nih. Biar nyari duit nih yang pantas ini. Wah, ini kayu nih. Beneran nih buat anuan nih. Set deh. Ya, ilah bulan apa-apa udah bahaya ini lagi. Wah, kalau pakai bambu mah cakep nih. Ini topi gue jangan begini kayaknya nih kacamata. Gue robah lagi dah. Cakep dah urusan ini mah. Belum ada yang punya kacamata bocah kecil mah kayak gini kok minta-minta. Gua doang dah. Di mana gua yang enak duduk nih ya. Wah, biar orang pada kesian dah. Gua duduk aja di sini dah.